high numbers of expected voters in London at 24,000. This station will operate on both the 18th and 19th of May. Ba commissioners khetho the misonga yo the ISC bari go get ofara khetho mapeloni ainobeke. I'm signing it tomorrow, so be there when I sign and you'll hear me speak. President Bosera Maposa bari ba ko do signa mora yo tibe wandinda khombo ya mutakalo NHI uya khamula yo machelo. Ndi matekwana nne ndi chipiwa doyoyo ndi banechera mafhungo pano kha SABC 2. Musi khetho guthe zichikosendera chothe ba komishini yo dimisaho nga yothe ya zikhetho IEC bakukhwaṱhisedza uri vho lugela u tshimbidza khetho fhethu ha u khethela ha ḓana fominthihi u mona na ḽifhasi u itela vhadzulapo vha ḽino shango vha re mashangoni a nnḓa. Vhadzulapo vha re mashango ḓavha vha ḓo khetha nga ḽavhuṱanu na mugivhela mafheloni a ino vhege. Given the high numbers of expected voters in London at 24,000. This station will operate on both the 18th and 19th of May. The international segment of the voters' roll for out-of-country voters has 56,696 voters, but the total expected to vote is 76,000. Musi zwo ḓera luvha isina ngo vha khou khwaṱhisedza uri zwoṱhe zwi mugwalani kha khetho dzine dza khou ḓo tshimbidziwa mashango ḓavha. Lino shango la Afrika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa mashango a si gathi ane a tendela vhadzulapo vhao vha re mashangoni a nnḓa vha tshi khetha vhe henefho hune vha vha hone. Afrika Tshipembe ḽi ḽo ḓilugisela tshoṱhe ya khetho hune vhadzulapo vha ḽino vhane vha vha kha maṅwe mashango vha khou yo khetha nga ḽafumesumbe na ḽafumalo ḽa uno ṅwedzi. Ndi vhadzulapo vha zwigidi zwa fusumbe malo vhane vha khou lavhelelwa u khetha vhe nnḓa ḽino kha mashango a nnḓa a ḓana fuminthihi nga kha tshumisano dza vhudiplomati. Zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwihulwanesa zwa u khetha zwa dzitshaka u katelwa ngei ḓoroboni ya London kha ḽa UK, The Hague ngei kha ḽa Netherlands, Canberra, Australia na ngei Dubai kha ḽa United Arab Emirates. Mauro a polotiki a khou ṱuṱuwedza vhakhethi uri vha songo vha fhiriwa nga tshikhala itshi. Even those who are voting overseas next week, they must make sure all overseas voters vote for the EFF. Well, obviously we're delighted that more people are going to be able to vote. We think it's the right of every citizen, regardless of where they are in the world, to exercise their right to vote. Obviously we're using our Democratic Alliance Abroad, DA Abroad organisation we have, which will monitor those elections. Va IEC vha khou shumisana na muhasho wa zwa nnḓa u rumela zwishumiswa zwa u khethela khazwo. We will be opening voting stations in 9 countries on the 17th of May. Those countries are mostly in the Middle East. The rest of the countries overseas, our South African citizens will vote on the 18th of May, which is a Saturday. Stations will open at 7 and they will close at 7 in the evening. Fhedzi zwa u khetha a zwi nga ḓo konadzea kha vhadzulapo vha re ngei kha ḽa Sudan, Ukraine na ngei kha ḽa Israel nga nṱhani ha khoḓano dzi re hone. We maintain liaison with political parties like we do in the country. I know in London, I can confirm, we have a meeting scheduled next week Wednesday with political parties there to discuss the voting process. Va IEC vha ri musi zwa u khetha zwo no fhela mabambiri ayo a ḓo vhuiswa kha ḽino nga nḓila yo tsireledzeaho fhaḽa ofisini ya lushaka IEC u itela uri a kone u vhaliwa phanḓa ha vhaimeleli wa mahoro ane a khou dzhenela dzikhetho. Vaisi vari khatholo vhukati havho na ḽihoro ḽa mukhonto wesizwe a i nga ḓo vha na masiandaitwa kha bambiri ḽa u khethela. Vha khomishini iyi vha ri tshifanyiso tsha President wa kale Vho Jacob Zuma tshi ḓo dzula tshi hone kha bambiri ḽa u khethela sa izwi vha vhone murangaphanḓa wa ḽihoro iḽo.
fhedzi arali khothe ya ndayotewa ine yavha yone ambadzi fhele yanga wana uri khothe ya dzikhetho yo poidza musi chitendera Vho Zuma vha tshi vha nkhetheni kha khetho dzenedzi izwo zwi ḓo amba uri Vho Zuma a vha nga ḓo tendelwa u ya phalamendeni. The face on the ballot paper of a party leader is that which is in our register as the commission, and currently the leader of the MK party on our register is Mr. Zuma, so his face is on the ballot paper on behalf of the MK party, so there would be no change there. Secondly, the leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things. Being a leader of the party, you don't have to qualify to go to the legislature. You will be a leader of the party and you will have your face on the ballot paper. But actually going to the legislature, you must meet the requirements. Zwazwino musi ri tshi khou bvela phanḓa na fhungo ḽi kwamaho dzikhetho hune vhadzulapo vha ḽino shango vha re mashango ḓavha vha ḓo khetha nga ḓuvha ḽa vhufumi na ḽa vhufumi malo ḽa ṅwedzi hune ḽa vha ḽa vhuṱanu na mugivhela ngeno fhano hayani nahone vho khetho dzi ḓo bvela phanḓa. Fhedzi zwa zwino hu na maḓuvha o tiwaho khetheaho hune nanefho vha ḓo vha na khetho dzo fhambananaho. Zwa zwino fhano studio zwashu ndi na muṱoḓisisi muhulwane wa SABC ane a vha Masweli Raḽivhona. Lokovhela Masweli ri khou ni ṱanganedza. Masweli ri mbo ḓi lavhelesa khetho dzine dzo ḓo fariwa mashango ḓavha ro lavhelesa vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vha re hanengei mashangoni a kule uri kha izwo ni vhona Afrika Tshipembe ḽi tshi khou kandela phanḓa nga nḓila ḓe. Muhashi ro sedza Afrika Tshipembe ḽi khou vhona ḽi khou kandela phanḓa zwavhuḓi nga maanḓa. Ro sedza uri miṅwahani yo fhelaho ho vha hu sathu vha na vhathu vhanzhisa vhe vha tshi ḓiṅwalisa uri vha yo khetha vhe mashango ḓavha, mara sa zwino ri khou sedza tshiimo tshi khou sumbedza uri hu na vhathu vha 76,000 vha maAfrika Tshipembe vhane vha ḓo vha khou khetha u bva mashangoni o fhambananaho. Zwi tshi khou thoma nga ḽavhuṱanu ḽeḽi ḽi tevhelaho zwi khou itiswa nga uri kha mashango a Middle East, ngauri kha hayo mashango weekend yabo i thoma nga ḽavhuṱanu ya fhela nga Saturday kana nga mugivhela. Hanefho ndi hune hu na kha mashango maṱanu hu ḓo vha hu khou khethiwa vho nkhetheni vha dzi political parties dza fhano Afrika Tshipembe. Ra sedza station kana tshiṱitshi tsha u khethela tsha fhaḽa London Trafalgar Square hune huna vhathu vho ḓiṅwalisaho u khetha vha 24,000 vha fhano Afrika Tshipembe hune IEC i mbo ḓi ri havho kha itsho station kha itsho tshiṱitshi hu ḓo khethiwa maḓuvha mavhili oṱhe ḽavhuṱanu na mugivhela nga nṱhani ha uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo vha vha khou khetha vha fhano Afrika Tshipembe. Ri lavhelese Masweli uri hu na vhaṅwe zwa zwino ri tshi khou amba vhane vha nga ḓivha na gonobva ḽa u ya u khetha avho ni nga eletshedza zwifhio ndeme ya u khetha kana vote? Muhashi vha ḓo zwi humbula uri Afrika Tshipembe ḽi bva kule badi, ndi miṅwaha ya 30 fhedzi zwino musi ro athaina yone democracy fhano Afrika Tshipembe ne uri i democracy ine ra khou ḓiphina ngayo sa maAfrika Tshipembe mutswu mutshena coloured na muṅwevho roṱhe uri ri ḓiphine ngayo ndi musi ri tshi kona u bvuwa nga dzi 29 dza May ra ṱuwa ra khetha vhonkhetheni vhane ra vha funa uri shango ḽashu ḽi dzule ḽi ḽa democracy, vhathu vha na dzi pfanelo dzavho dzi tshi dzhielwa nṱha. Arali vhone vha sa ya vha khetha muṅwe muthu u ḓo ya khetha ene zwe ineyo khetho ya muṅwe muthu i ḓo dovha hafhu ya affecta vhone vhutshiloni havho. I ḓo vha kwama nga nḓila yo fhambananaho. Kha musi ri lavhelese fhano hayani ngauri hedzi khetho dzi khou ri kwama roṱhe, ri lavhelesa khetho dza mavunḓu khathihi na shango ḽoṱhe nga u angaredza uri afho vhakhethi tshivhalo tsha vhakhethi tshone tsho ima nga nḓila ḓe ndo fanela khou amba mashango ḓavha. Muhashi na vhathetshelesi sa zwino IEC yo release certified voters roll ine ya vha na 27.78 voters vha fhano Afrika Tshipembe vhakhethi. Kha iyo 24.7 ya vhakhethi tshithu tshone tsha tou vhilaedza ndi tsha uri vhaswa a vhathu vha vhanzhi. Kha vhaswa vha miṅwaha ya 18 to 29 vhane vha hone fhano Afrika Tshipembe vhane vha qualifya uri vha nga bva vha yo khetha ndi 11 million fhedzi 4.5 million ndi yone yo ḓiṅwalisela u ṱuwa yayo u yo khetha. Zwino iṅwe mbudziso i ngavha ya uri zwino iyo voters roll i shuma nga nḓila ḓe fhano kha ḽa Gauteng ndi yone ine havha na vhakhethi
vanjisa na city za parliamenteni zine zikoya za regional seats zine zine bonketeni vadova vakorera zone ka iziketo Gauteng nano lidova lipanda havana vundu lifana na la Northern Cape line voters roll yalo it's only 600,000 zvine zvova zvikwamba uri na bonketeni va the regional seats vavo ndi vatuku ndivolo line lavana bonketeni va line la dopiwa city za 6 kana mazuro a 5 bedzi muashi dova rasidza hapo uri kai voters roll ndi vapiyo ka vanna na vafumakadzi vane vava vanji ri kuona uri vafumakadzi ndi vanji kayo voters roll nga 55% ngenori vanna ndivone vane vaka 45% zvine zvakwamba zvari vafumakadzi vana chance chiurane chaunga determine uri ndivonyi vane vangapedza vakubusa lino shango ndandi kunyagora mara khamusi ri lavhelese uri nga ilo ḓuvha ḽa khetho ndi zwifhio zwine muthu anga lavhela nga uri zwi sumbedza ri khou khetha nga luvhili ri khou khetha vunḓu ra khetha na lushaka khamusi ni to engedza nga kufufhifhadza uri zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe vhathu vhakhethi vha nga lavhelela zwifhio zwihulusa zwine zwa dzi changes kana dzi tshanduko dzo no khou ḓa ndi dza uri a huna muthu ane a ḓo ri afha no Gauteng ari ai iri na musi nga madekwana nga uri matshelo ndi holiday ya vhakhethi ndi vuwe ndi ḓo khetha phanḓa muṅwe na muṅwe u ya nga section 24A ya Electoral Amendment Act u ḓo tea u khetha he a ṅwalisa hone arali vhone vha ḓiwana vha Limpopo kana vha kha vunḓu ḽifhio na ḽifhio nga ḓuvha ḽa khetho a vha nga ḓo kona u khetha nahone vha tea u lavhelela ballot tharu khedzi ndi ya national ine yavha ina dzi political parties fhedzi havha na ya national regional ine yavha na dzi political parties na bonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe dzi independent candidates ha dovha vha na ya vunḓu hanefho ndi hune vha ḓo vha khou khetha vhaimeleli vhavho kha vunḓu ḽenelo hanefho ndi hune vha ḓo bva vho premier na vho MEC muhashi ri khou livhuwa vhukuma Maswele ra ḽivhona matsina uyu ndi muṱoḓulusi muhulwane wa fhano SABC Maswele ra ḽivhona a tshi khou ṱanḓavhudza nga ha khetho na uri ri nga lavhelela zwifhio sa vhakhethi musi ri tshi khou bvela phanḓa President Vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelelwa u saina mulayotibe wa tshikwama tsha ndindakhombo ya lushaka ya mutakalo NHI u ya kha mulayo matshelo. I'm signing it tomorrow, so be there when I sign and you'll hear me speak. No fear to be taken to court in terms of the threats? No, many laws are often challenged, but our duly elected people have voted for that piece of legislation, and that is the democratically elected representatives that we all have. So in their wisdom, they have voted for that piece of legislation. And whoever is unhappy has a number of other avenues. Harishkovera pandanga kwa moshikwama cha ndindakhombo ya mutakalo NHI Mafhungo wa SABC Lutendo Bombodi odalira vhuongelo ha Siloam na u vhudzisa vhadzulapo uri tshikwama icho vha khou tshi vhona nga nḓila ḓe. Ndi zwone fhungo ḽa ndindakhombo ya mutakalo kana NHI ndi kale ḽi tshi khou ambiwa hune muvhuso u khou ḓisa tshumelo ya dzilafho kha vhathu hune vhathu vha sa swikeli dzilafho vha ḓo kona ya zwibadela vha ya vha thusiwa vhathu vha si na ḽa zwo no pfi medical aid kana zwikimu zwa dzilafho vha ḓo kona u wana thuso ya zwa mutakalo musi ri tshi amba nga vhuongelo ha Siloam vhure fhano Njalele ndi hune ndi vhuṅwe ha vhuongelo hune u khou shumisiwa u rwela ṱari thandela yeneyo kana ḽa zwo no pfi nga luisimane rari ndi u pilot fhedziha mbuso ndi ya uri vhathu vhone vhane vhadzulapo vhane vha khou tea u vhuyelwa nga tshikimu hetshinoni vha zwi pfesesa na musi ri tshi amba na vhadzulapo vha ḓi ambe mihumbulo yo fhambanaho musi zwino hafha ri na vhadzulapo vhane vha khou ḓo ṱahisa vhupfu havho nga fhungo heḽinoni ri khou livhuwa tshifhinga tshavho vha bedzina ndi vho Simon Funzani. Okay, vho Funzani vhone vha pfesesa mini nga NHI? Nṋe thi tu i pfesesa thi tu ḓivha na nḓivho nga hayo theni ndi khou tou thoma u pfha ngayo ndo no ḓi pfha mathi ḓivhi zwo ri shumela mini a thi tu wana vhuṱanzi na zwo ri shuma nga mini. Okay, zwino vha pfha uri nga itiwa mini uri vhone vha kone u pfesesa? Uri ri kone u pfesesa ngayo kha hu vhe na dzi training uri vhathu vha ḓivhe dzi training dzi conductiwe vho no nga kha musi kana misanda kana kha zwiṅwe zwiimiswavho zwine ra nga kona u swikelela khazwo ndi vhone nga zwone zwine zwa nga ri ita uri ri pfesese. Khou livhuwa tshoṱhe ḓo dovha hafhu ra amba na vhaṅwe khe vha hafhanoni khaladzi vhone vha ri mini nga NHI musi vha tshi lavhelesa zwibadela zwine ra vha nazwo vho lavhelesa na sibadela tshi no nga hanefha Siloam vha vhona uri ndindakhombo ya mutakalo kana NHI izwo zwibadela zwi ḓo kona u shumana nayo? NHI a thi khou ima nayo nga musi ndo lavhelesa tshumelo ine nda vha ndi tshi khou ṱangana nayo musi ndo tshimbila dzi kiliniki na zwibadela zwine zwa vha hanefha around Limpopo tshumelo i vha i fhasi ine vha khou baleliwa
u khavara vhathu ngori muthu wa kona u swika hafhanoni nga 5:30 a ya thuswa nga 4:30 havha na vhaṅwe vhane vha vhuya vha huma vha songo thusalea zwine ndi soko vhona nga ri NHI a ri tou thoma ri dzule fhasi ri ambe nga hayo ri tendelane mara nṋe u ya nga nṋe thi khou tendelana nayo ndi tshi sedza tshumelo ine yavha i khou tshimbilisa zwone hafhanoni zwibadela na dzi kiḽiniki ngori tshumelo i khou konḓa nyana u nga ri u tshi ya zwibadela wa wana uri u khou fanela u dovha wa tou ṅwalelwa mushonga upfhi u ṱuwe u yo renga kha khemisi uri u khou bva kha sibadela tsha government tshine u vha u khou nyaga thuso khatsho thuso wa vha u si khou ṱangana nayo i tshi khou bala ndi zwezwo ndi mihumbulo ine ya khou ambiwa nga vhadzulapo vhane vhunzhi havho ndi vhane vha ḓo vhuyelwa nga tshikimu hetshinoni fhedzi iyo ndi mihumbulo yavho i si mihumbulo ya khasho ndi ḽeḽo fhungo ḽine ro vha farela ḽo no bva hafhanoni vhuongeloni a si ḽo musi ro lavhelesa NHI kana ndindakhombo ya mutakalo. Tshivhalo tsha vhadzulapo vha ḽino shango vha sa shumiho tsho gonyela nṱha kha kotara ya u thoma ya ṋaṅwaha. Mbalombalo dza tshiofisi dza vhathu vha sa shumiho dzi kha phesenthe dza 42.8 zwine zwa vha u gonyela nṱha u bva kha phesenthe dza 42.1 kha kotara ya u fhedzisela ya mahoḽa. Vha Stats SA vha ri tshivhalo tshenetshi tsha vhathu vha sa shumiho tsho gonyela nṱha nga vhathu vha zwigidi zwa maḓana mararu furaru hune zwa zwino tsha vha kha miḽioni dza malo khoma mbili. Matsina vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho musi vha tshi zhagiwa nga tshifhaṱo nga George vhege yo fhelaho tsho ima kha vhathu vha 4 ngeno hu tshi kha ḓivha na vhathu vha 2 vha sathu wanalaho. Tshanḓa tsha minista wa vhuledzani na maṅwe mashango Vho Alvin Bothas vha khou itela khwele lushaka uri lu thuse nga masheleni a u isa zwitumbu zwa vhaṅwe vha vhafu avho vhane vha bva mashangoni a vhahura. Masina zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.43 cents, bondo ndi 23.18 cents, euro ndi 19.94 cents, pula ndi 1.35 cents. Matsina mikovhe fhaḽa dzhesi khou vhonala ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,353. Platinum ndi $126 ngone oil songo kunakiswaho i $82.43 nga faki. Kha zwa mitambo naho thimu ya Mamelodi Sundowns yo no dzhia vhugwena ha ligi ha ṋaṅwaha lune lwavha lwa vhusumbe nga u to tevhekana fhedzi hu kha ḓivha na zwingi zwine thimu iyi ya kha ḓi tamela zwone uri i swikelele kha mitambo yo salaho kha ligi. Sundowns i khou ṱoḓa ita ḓivha zwakale ya u tou vha thimu ya u tou thoma fhano Afrika Tshipembe u khunyeledza khalaṅwaha i songo kundiwa na luthihi. Matsina zwa zwino ri vha ḓisela miṅwe ya milaedza ye ra i ṱanganedza u pfha kha vhaṱaleli vhane vha khou onesana na nṋe sa muvhali kana muhashi wa mafhungo fhano kha SABC 2. Matsina huna ndivhudza Mechilema ane a khou ri ngongo ndi khou fhululedza tshifhiwa o shuma zwavhuḓi ri khou livhuwa o vha muvhali ro mu vhona kha SABC 2 kha mafhungo mishumo ro i vhona ndi yavhuḓi. Hava na Sibara Ndifelani John na enevho u khou fhululedza ri muhashi washu lwendo ro vha lwavhuḓi ri ḓo ḓi dzulela u ni humbula. Matsina hava na Ṱhonifhani Scavenger na enevho u khou tou livhuwa na u fhululedza uri ho vha na miṅwaha minzhi hu na zwingi a ri zwi nakele henefho hune nda ya hone. Matsina hu na Khomola Cyril Ndwakhulu na enevho u khou ṋekedza mulaedza wawe ari ndi zwone zwe a zwi vhona ho vha na mashumele ya vhuḓi khaladzi ri ḓo vha humbula misi yoṱhe. Matsina u bva kha nṋe ndi ri afho vha tshi zwi ḓivha na u anetshela mafhungo ha fheli u fhela tshifhinga tshanga tshifhinga tsha u anetshela ro dzula sa zwenezwi ndi ri masha yanga ndima ndo vuledza fhedzi vha zwi ḓivha mafhungo a Tshivenda ri ḓo bvela phanḓa na u vha ḓisela one ḽavhuvhili na ḽavhuṋa ri tshi sielisana ḽavhuṱanu na tshisonga ri khou livhuwa vhukuma thikhedzo yavho ri tshi ri kha vha ḓi bvela phanḓa na u ita nga u rali.
kovera ri khou fara vhaṱanganedza kha ṱafula ḽa mutsho nezwo ri khou lavhelesa mutsho washu ri vhuima tshimbeode ri khou lavhelesa madekwana ano yo khala matshiloni ri khou vhona kha dzi mvula dzi khou igwa kha zwipiḓa zwine vha uri ndi zwa vhukati ha shango fhedzi na zwiṅwe zwipiḓa zwa devhula khathihi na zwiṅwe zwipiḓa zwa vhuḓi wa shango hune mvula dzidzo dza dzi khou pfhelapfhela vhusiku ha ṋamusi fhedzi ri tshi fhira kha ḽa matshelo ri khou uri kha dzi mvula dzashu dza dzi khou bvela phanḓa na u pfhelapfhela kha zwiṅwe zwipiḓa zwe zwa vha uri ndi zwa vunḓu ḽa north west khathihi na mutsho wa makole une wa ḓo vha ambarela zwiṅwe zwipiḓa zwa vhuḓuvha ha shango fhedziha hu ḓo vha na tsivhudzo dzine dza khou igwa hune u vhona khole dza mulilo maḓaka uri dza vhuponi na vhori ndi thungo ine ya vha uri ndi vunḓuni ḽa western cape fhedziha zwa zwino ri mbo ḓi limona ri mbo ḓi lavhelesa murotho na mufhiso ri tshi khou lavhelesa dzi temperature dzashu uri dzi ima tshimbeode ri khou thoma nga vunḓu ḽa gauteng na ri khou ri kha dzi khou ri 25 phala pretoria dza ri 24 johannesburg khathihi na 23 phala springs fhedziha ri tshi phira phanḓa ri tshaka vunḓu ḽa uri ndi vunḓu ḽa limpopo ri khou ri khou lavhelelwa mutshoni a ḓo dula vhukuma ḽi tshi ṱavha fhedziha na mvula kheḽa zwiwana dzi ḓa tshi khou pfhelapfhela kha matshelo dzi ḓo swika phala kha 27 musina khathihi na 24 phala mukopane ri tshi phanḓa ri tshaka vunḓu ḽa mpumalanga ri khou ri kola mutsho wa manyadi kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu ḽeneḽi fhedziha dza swika phala kha 24 carolina khathihi na 23 secunda ri tshi phira phanḓa ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi ḽa kwazulu natal khou ri khedzi khou ri 29 phala ulundi dza ri 28 richards bay khathihi na 25 phala kokstad ri tshi phira phanḓa ri tshaka vunḓu ḽa vhori ḽa eastern cape ri khou ri khou mutsho wa makole phala kha vhunzhi ha zwipiḓa zwa vunḓu ḽeneḽi une dza ḓo swika phala kha 27 komani khathihi na 25 phala kwano jole ri tshi phira phanḓa ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa western cape ri khou ri khou mutsho wa makole phala kha vhunzhi ha zwipiḓa zwa vunḓu ḽeneḽi dza ri 26 phala Lensburg khathihi na 26 phala Worcester khathihi na 24 phala Cape Town ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi ḽa northern cape ri khou ri khedzi khou ri 30 phala Carnarvon dza ri 26 DR khathihi na 27 Kimberley ri tshi phira phanḓa ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi ḽa Free State ri khou ri khou mutsho washu une wa ḓo ambariwa nga makole kha zwipiḓa zwinzhi zwa shango zwa vunḓu ḽeneḽi fhedziha dza swika phala kha 26 Bloemfontein khathihi na 28 phala Welkom Patra zwa zwino ri khou fhedza vunḓu ḽashu ḽine vhori ndi vunḓu ḽa north west une ri khou ri khedzi khou ri 26 Rustenburg dza ri 26 phala Ottosdal khathihi na 27 phala Vryburg mathango ro angaredza u bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwo ra vha fara zwone madekwana ano swika vhona swili thiri nda